Unur-unur laan tulak menta uyah saganu. Ma udah. Tos cuci tangan ya. Jadi ke sawah ka dia jeung bapak. Bu, ente. Jeung saha? Yung emak. Iya kamari. Jalan mana urang? Jalan itu. Ka dieu. Duh, mamah mah kadung teu dicek kok, becrek. Kalau dicek kok. Moal base. Tuh manuk tuh seueur tuh. Anu atang ya. Tuh kayak itu. Wah, masih jauh. Ka dieu. Tuh. Dibrug. Basuh acing mamah dek. Sampai. Tuh. Tuh aya ada manukna ge. Kalau ayah, mama bukain. Iya. Naon? Ini. Jajanan. Gimana unu gimana? Ku eta deh, ku colek. Sanes kitu atuh. Naon teh unur-unur laan tulak menta uyah saganu. Unur-unur laan tulak menta uyah saganu. Jadi unur-unur na bijil. Tade aya tah kaserempek tah. Hei, tuh kan. Tuh ngaliang tah undur-undur tuh kitu deh tuh. Menta uyah saganu undur. Alah aya dua hijinya. Tuh mams. Ih dua. Mana? Tah. Undur-undur lah antulak minta uyah saganu. 1, 2. Tah. Well. Tuh. Ma baik. Undur-undur ya tata. Mama. Itu baik. Baik. Kelaskan di dia tah. Turun. Engko dia turun. Kenanya antep. Hei. Baba. Hei. Gandeng. Mataharinya nyumput. Masukkan. Mam naon? Laba. Teraweuy sauma. Setelan kerja hungkul. Semuanya. Dari goreng mak. Akulah goleh. Tuh simpen keun cenah asak. Apa Lira? Kudu deh masaknya Lira. Iya on. Nya ke asineun. Mama yang minyak. Nya kang ieu sama. Jelang. 2 lagi, 3. Jelang tuh. Masukkan ku dede atuh. Asina dari mati asina. Ali asina dari mati. Ma udah. Tos cuci tangan ya. Tos bersih. Rasaan. Udah segera. Mantap.
Mantap, sok gerak mama tuh. Bismillah heula. Uapkeun, Dek. Ayo kita makan. Kita mam asin bogo. So atuh mam deui sangguan deui. Hayana tutup. Aduh, sing ngeraikeun. Ini sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Bersih. Astagfirullahaladzim. Masih lanjut ya. Aya manuk tete? Gak ada. Kebah manuk nak? Gak ada. Kayak hei gitu dek. Dek. Wih, Bapak Dedek. Yuk.